ahleze ekheshina uzokheshina ngisho indlela olala ngayo naye akutshela ukuthi esaluni ukezwe kuthiwa umuntu wesifazane ngobusuku ushaya amaranda u6 wena njengoba nishaya u2 nje waye ngishaya u2 akusiyo amanqoko bafethu akusiyo amanqoko bafethu into esikhulumayo la engifuna nihambe nayo namhlanje ile nto yalomuntu ongaphakathi lento bafethu serious ngiyacela ukuthi niyitest into engikhuluma ngayo ngisho enqumeni oyithathayo uma umlalelo ukancane bafethu ukuthi ezindoda ungene uyazi ukuthi even bafethu amadoda a-accuswe nge-rape engarepanga uma ngabe umbuza ngohlobo lomuntu i-character umuntu alale naye umbuzo lo muntu ambonanga ngizokulethela inkinga ukuthi eyifethu ngambona fethu kodwa ngase ngiqanyele abantu ngikhuluma ngabantu abarepile ekuthiwa barepile bengarepanga uma usuhlala naye phansi usumbuzo ngoba kufanele umbuze ngoba phela lento uyayazi ukuthi khona kufanele ukuthi uengage sibanibani awuzange umbone lo mntwana ukuthi akekho right now uzothi ngicela ukukhuluma iqiniso ngambona including abantu abadivorcile namhlanje uma uhamba uyakubona lo madoda uhlala naphansi mfethu udivorcile ushade for 20 years ngicela ukubuza lo muntu oshade naye njengoba namhlanje ngidivorce naye awukazi ubone ukuthi lo muntu akekho right for wena uzothi no ngakona kodwa ngayithethi masiqhubeka sihlala ndawonye uhamba shintshi mistake mina anikagaxeki emaphuthina njenganalawo uma ngase nilalele lozo zinto bafethu nizoba baholi abaqine ngayo indlela ngoba umuntu nomuntu njengoba sihamba sifana singamadoda sifana nabantu ababa njengentanga balusiwe umuntu lusi indoda ayikwazi ungaluswa ngoba indoda iyikhanda lomuzi ayikwazi indoda ungaluswa ekhaya kimi akume njengoba ngithi uyindoda umholi kumele kube wena okwazi ukuba umayibutho okuhlanganisa umndeni akumelanga kube nabantu akumele uthathe izinqumo zokuxosha abantu kini ngoba bafweni noma obani ungakholelwa ukuthi kumele ukwenze lokho ukwenza kodwa ngoba uma sibanibani uthi umfuni uthiza kamfuni uyamsola uyathakatha or umbuka ngithi uyamhalela nani ugcine sekunabantu abangangeni ekhaya izinqumo uyithathe wena ngoba phela uzobaxosha isizathu salokho bafowethu kusasa umfazi akabuzwa ngokuchitheka komuzi uchitheka nje umuntu omuzwa yindoda lizangayikhohlwa lonto leyo umfazi angeke azabuze ngokushabalala komuzi umuntu obuza uma umuzi ungeke ubuzwa indoda isibuza abanikazi bawo umuzi ukuthi umuzi uchitheka ngeke ke wena uthi hayi umuzi wathutha uMasibanibani ayikho lonto leyo ibani vigilant bafowethu ibana amadoda mina ngihlele ngitshela ngomkhaya ngiyaprefer ukuthi kuthiwa ngiyindoda unreasonable it's all right but ngiyazi ukuthi yini elindelekile kumina kuhle kuthiwa uyindoda engacabangi kwesinye isikhathi but uyazazi ufuna ini uma uyindoda thatha izinqumo usuyicabangile ukuthi lo oseduzane kwakho menze azibone uma ngabe ngayibona indoda kodwa ungashintshi ngenxa yakhe because uma ngabe yena umuntu wesifazane kodwa enhlale ngikhuluma ngithi mina abantu abaningi besilisa abayibulalayo laba abaganiwe i-controversial le ngizoyikhuluma kubalulekile lento engiyikhulumayo i-controversial ayilokho mhlawumbe ku-90% yeluzongiphiki okuzongahambisani nayo but ngabe ngezi injustice mangihamba ngishiya kade khuluma ngento bazama-mental health kwethu wabeka ama-solutions akhona kunento engifuna ukuyi-expose la kunini ukuthi abantu abaningi abayibulalayo besilisa ma usondela eduzane kwakhe uthandana nomuntu oyedwa unentombi eyodwa mayiganiwe lento